Amahoro y'Imana abane namwe abakurikiye Ingenzi TV, murasuhuzwa nanjye Spridio Habimana. Mu Rwanda, mu gihe abanyarwanda bari bategereje impinduka kuri guverinoma, hariho abavugwagaho ko batanga imyanya, ariko siko byaje kugenda, dore uko byakozwe nyuma yo gutorwa kwa Perezida Paul Kagame tariki 15 z'ukwezi kwa karindwi muri uyu mwaka wa 2024, tariki 11 z'ukwezi kwa 8 2024 akaza kurahirira kuyobora u Rwanda muri manda y'imyaka 5. Ubu rero hari guverinoma, abagize guverinoma bashyizweho ashingiye ku biteganwa n'itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda, cyane mu ngingo yaryo y'116. None tariki 16 Kanama 2024 nyakubahwa Perezida wa Repubulika yashyizeho abagize guverinoma n'abandi bayobozi mu buryo bukurikira: Madame Judith Uwizeye ni Minisitiri muri Perezidansi ya Repubulika, Madame Ines Mpambara ni Minisitiri muri Primatire, Bwana Yusufu Murangwa ni Minisitiri w'Imari n'Igenamigambi, Ambasaderi Olivier Nduhungirehe ni Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane, akaba ari umwanya n'ubundi yaramaze imisi ashyizweho. Dr Emmanuel Ugira Shebuja ni Minisitiri w'Ubutabera, akaba n'intumwa nkuru ya leta, nawe n'umwanya yari asanzwe arimo. Bwana Mariza Munda Juvenal ni Minisitiri w'Ingabo, uyu nawe n'umwanya yarasanzwe arimo. Madame Console Uwimana ni Minisitiri w'Uburinganire n'Iterambere ry'Umuryango. Dr Vincent Biruta ni Minisitiri w'Umutekano mu gihugu, nawe n'umwanya yaramaze imisi ashyizweho. Bwana Jean Claude Musabyimana ni Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu, akaba ari umwanya yari asanzwe arimo. Dr Jimmy Gasore ni Minisitiri w'Ibikorwa Remezo, nawe n'umwanya yarasanzwe arimo. Madame Paula Ingabire ni Minisitiri w'Ikoranabuhanga na Innovation, nawe n'umwanya yaramaze imisi arimo. Bwana Gaspard Twagirayezu ni Minisitiri w'Uburezi, nawe n'umwanya yari amaze igihe arimo. Dr Jean Damascene Bizimana ni Minisitiri w'Ubumwe bw'Abanyarwanda n'Inshingano Mboneragihugu, nawe n'umwanya yaramaze imisi arimo. Dr Ildefonse Musafiri ni Minisitiri w'Ubuhinzi n'Ubworozi, nawe n'umwanya yaramaze imisi arimo. Dr Sabin Sanzimana ni Minisitiri w'Ubuzima, nawe yarasanzwe ari muri uyu mwanya. Ambasaderi Christine Nkurikiyinka ni Minisitiri w'Abakozi ba Leta n'Umurimo, uyu ariko ntabwo uyu mwanya yari asanzwe arimo. Bwana Prudence Sebahizi ni Minisitiri w'Ubucuruzi n'Inganda, uyu nawe ni mushya muri guverinoma. Dr Valentine Uwamariya ni Minisitiri w'Ibidukikije, nawe uyu ni umwanya amaze iminsi mike itari myinshi arimo. Major General Retired Albert Murasira ni Minisitiri w'Ibikorwa by'Ubutabazi, nawe ni umwanya yaramaze iminsi arimo. Bwana Richard Nyirishema ni Minisitiri wa Siporo, uyu nawe ni mushya muri guverinoma kuko asimbuye Madame Aurore Mimoza Munyangaju. Dr Nepo Abdallah Utuma Twishima ni Minisitiri w'Urubyiruko n'Ubuhanzi, nawe ni umwanya yaramaze iminsi arimo. Abaro nibo bagize guverinoma, abiganjemo nyine abaminisitiri, ariko kandi biragaragara yuko abenshi bari bamaze igihe bari muri uyu mwanya. Bigaragara yuko abari biteze impinduka zihambaye muri guverinoma atariko byagenze, kuko haje kuba n'ubundi hasubiramo abari bamaze iminsi bayirimo. Ni ikigaragaza ko nyakubahwa Perezida wa Repubulika abona yuko iyi nyine ari ikipe itsinda nk'uko bikunze kugarukwaho na benshi. Bityo rero abanyarwanda biteze byinshi kuri iyi guverinoma nshya, na cyane ko ubwo umukuru w'igihugu nyakubahwa Paul Kagame arahira yavuze yuko iyi manda ari yo gukora cyane. Bisaba rero abangaba binjiye muri guverinoma cyangwa se n'abari bayisanzwemo kurushaho gukora kugira ngo impanuro nyakubahwa Perezida wa Repubulika yatanze zo gukora cyane kugira ngo u Rwanda rusheho gutera imbere bitandukanye na mbere bibashe kugerwaho. Naha rero dusoreje iyi nkuru twabagezagaho yabinjiye muri guverinoma ndetse n'abari basanzwemo. Bakunzi ba Ingenzi TV, mukomeze kunogerwa na gahunda Ingenzi TV ikomeje kubagezaho. Ngi Spridio Habimana mwari kumwe, mbifurije ibihe byiza, mukomeze kugira ibihe byiza, kandi natwe nta na rimwe tuzabatenguha mu kubagezaho amakuru mashya kandi abafitiye akamaro.